Pagi guys, berjumpa lagi dengan Akia Family. Ya, kali ini kakaknya bermain di taman bermain guys, ruang bermain ramah anak di Taman Sultanah Saif Safiatuddin guys. Tuh, arah ke kantor gubernur. Wush, mantap nak Kia. Apain? Becek ya, ini aja ya. Naik situ, naik duduk sini aja. Ini anak-anak guys, anak TK. Kakaknya belum TK, masih kecil guys. Sudah. Pegangan. Nah. Becek, Kak. Becek, Kak. Becek. Sini, Kak. Kak. Naik sini, Kak. Becek, Kak. Hah? Sini yuk. Situ aja yuk. Itu aja. Becek, lihat jalannya, hei.